o tsamaisa tiro Kgosikgolo ya Bakgatla ba Khafela Mohumagadi Mama Tshego Marona Emma Singwaeng Re le mme Mosenyi ra le leboga ba gaetsho morafe otlhe wa Bakgatla o fano re leboga go bo le tsile kwano go tlo ipela le Bakgatla kgosi ya bone ka ngwao boswa bo e leng gore bo a dirwa gompieno mme ke re botlhe ba re balaleditseng ngwageng ono itseng ba gaetsho gore ngwaga o tla ga re laletse le bangwe ba rona re tlo laletsa ba bašwa yaanong ga o tsile kwano itse gore ngwaga o tlang o mo teng e tlo tla hela go tswa ko Kalamari o se ka ba emela invitation tla ya kwano ke mo lapeng mme ke re ba gaetsho dikgang di builwe Re Lesolobe o buile dikgang tse di botlhokwa thata ngwao go tsa ditso tsa batho tsa Bakgatla ga nke di tšhentšha ga o le rre o bo iponagela e le gore ga o ipona o le rre o bo simolola o opela dipina tsa bomme tsa Mophato o itse gore go ile helalo ka wena ga o le rre Mohumagadi a ntse a le teng o bo emisa bomme gore ba opele ba Mophato go ile hela yalo mme ke re ke dilo tse e leng gore mo sekgateng ga nke di tšhentšha ga le mme o iphitlhela o tlhakatlhakane le borre ba Mophato o opela o itse gore le wena go ile hela yalo ke dio tse se ke di tšhentšha ba gaetsho re tshwanetse re a itse gore ngwao ya rona ga e tšhentšhe mme sengwe se e leng gore re se utlwetse mme rre o se netegaditse gape mo dio tsa ngwao swa ko gore ra utlwela gore Mephato ya opela kwa diphitlhong phitlho e re itseng gore Mophato o opela ko go yona ke a Kgosikgolo ga a ile jaaka ne re dira ka phitlho ya Kgosi Lentsho go tsweng fo re be re emisa jaanong ga ke itse gore ga reng go tseneng re tšhentšhile ga kae Bakgatla a re tsweng mo dikgang tseo re bone gore ngwao ya rona re yo obamela jaaka e ntse go se segale o buile ditso tsa Bakgatla jaaka ne di ntse ke a dumalana le ene kgamanyana e tsetsentse le kgamanyana a jaaka a tšhentšhe e nna Samuele e ntse e le kgamanyana Re Pheto dikgang tse dingwe tse ba gaetsho di a re tshwenya tsa go dirisa leina la Kgosikgolo o le sa tshwanela go diriswa teng kgotsa botlhaswa go na le dipampiri tse di buileng dikgang tse e leng gore ga re dumalane le tsona jaaka Re Pheto a na bua mme ra ikuela mo go lona ba gaetsho gore se direng jalo ka gore ra itse gore ba bega dikgang ba bangwe o itlhela gore ga se bana ba Bakgatla ga ba itse sepe ka dikgang tse di buiwang tsa Bakgatla lona ke lona le ba ga dikgang tse e leng gore ga gona boammaaruri mo teng
ke dikeletso tsa lona a dikeletso tsa lona e se ka ya nna dilo tse e leng gore di ka re tlhoboganya go na le mongwe mo ne go buiwa ka gore Kgoshikgolo o nne ko commissioning ga go a nna yalo le tla re tlhoboganya le batho le tla tlhoboganya Kgoshikgolo le yona commission mme ke dikgang tse le go nne di tswa malobanyana galane mo midweek sun fa gaetsho ga bona boammaaruri mo teng mme batho ba midweek sun ga ke dumele gore dikgang tseo ba di tsere ka kwano ba di tsere mo mongweng o na le keletso ya gore go nne jalo yaanong ba gaetsho ofisi ya rona ko motšhodi teng go se segale ke rile o teng ko ofising netegatsang dilo tse ga le bua dilo yang ko ene kwa wa itse gore tshwatsa a dira yang go se segale o na le bo mogolowe ba e leng gore o dira le bone ke bona batho ba leng gore ba ka netegatsa dikgang ga e le gore go na le mathata ba a itse gore ba tshwatse ba re tshwara ba utlwa gore a mme Kgoshikgolo o buile jalo yaanong ne ke re ba gaetsho a re se ka ra iphitlhela gore le tsentse Kgoshikgolo mo mosing le lona le itsentse mo mosing mme ke re ke leboge mokgatla ya gagwe molaetsa wa gaetsho ga ko gore sepe a ke batlo go kgotlela sepe le mo utlwile ka ditsebe tsa lona go na le bana kgotsa bagolo ba ntse ba re fa dipina ba re ga maboko bo kgotsitse tharo ra leboga ba gaetsho komiti e dirileng tiro e ra e leboga go tswa motšhodi le mo moruleng mo ra ba leboga ba gaetsho gore e ba dirile tiro e manontlhotlho mme hela se se teng go gore a ba kgatla ba itse gore ba kwelekile bokae a ba kgatla ba itse gore le dirisitse dijo tse di kanang kang sengwe le sengwe se e leng gore le se dirisitse a ba kgatla ba itse le ba report e tlhamaletseng yaanong le rile e tla re mo lebakeng la kgwedi le be le re file report kwano phutego e tlang ya kgwedi e tlang e tsena ka di-22 ga re itse gore a re sologele report ka di-22 ga e le gore ga la kgona iphe nako gore le he morago pego hele e tlhamaletseng kwano phuthego e tshwana le kgotakgote ya go tsena ka di-10 tsa December mo e leng gore ke tsaya gore ga phuthego e tsena sengwe le sengwe se tlabe se hedile ba gaetsho ngwaga o tlang ke na le tumelo e tletseng thata gore re tlabe re le bantsi go heteng ga ba bangwe ba ba sa dumeleng thata bo monna Thomas ngwaga o tlang ba tla ba na le rona mme re tlo ba amogela jaaka mokgatla ntse a bua mongwe le mongwe mokgatla wa amogelwa ga re latlhe ope yaanong a re ipaakanyetseng gore ngwaga o tlang re tlabe re le bantsi ha dikgang tsa bakgatla di tlabe di hedile dikgang tsa motšhodi tlabe di hedile sengwe le sengwe tlabe se boetse ko bannong mme ke re mokgatla ra leboga le mme gore le be le tsile kwano le itseng gore kana ngwaga o tlang o re tlabe re na le boipelo bo bongwe gape gore Kgoshikgolo o tla ba na le ngwaga di le 100 ga tikeng di le 10 a le mo stilong ke rate go isa kgakala kgao mme ke lengwe la matsatsi a leng gore
e tla re boswa ngwaga o tlang e tlebe le sengwe sa dio tse e leng gore ra se ipelela maabane le tse re bua gore kgosikgolo o na le ngwaga tse 5 a le mo lehatsheng la South Africa ngwaga o tlang e tlebe le kgwedi tse 10 a ntse a busa morafe o montle o morafe wa kgafela go na le ba ba ntlhakatlhakanyetsang ka re o tla bana le dingwaga di le 10 a ntse a busa re foo ba kgatla ba ntle a re nelwe ke pula re boeleng ko gae go sena dikotsi dipe jaaka letsile go sena mathata ape mo tseleng go ne go ntse go na le matshosetsi a gore lo emela ko dibotareng ba o tswala di-gate ba dikgoka mme le tsile ba bangwe na ba re tshosetsa gore go tla nna le interdict ga nke re bona tsatsi la gompieno go padile mme ke re le ngwaga o tla tlo nne re ba swabisa hela ya ra leboga ba gaetso